Wasya wa Muimi. Mwenda museisia wende na usese kilungu cha Wasya wa Muimi. Vamu tongo TV ngwatani wa mukamba tonde na kuithia Nguku. Nitwa manatu siyo nutu kanatuo eka yitu thibaya. Nitawa Steven Mwama tukwate nekuma yu ombaka muthi wa kilungu. Na yue nose tu tunaithia tusuito kama na tusuito kana tuo na tukanatuo. Nguku ino nene. Mbe kintu cha mbe ndeni wao kuisiethia. Pe mali wala specific tole tonenga Nguku ino neno nikenda wisethia neje umi production ila elite. Asante. Kintu jambe kiranda na kwasya. Nguku ila tinayo kana ila nyemwene ngwasya. Kroila na inonge ya rainbow roster. Ini nguku cia kienyeji. Kintu jambe no sielewa ndukani wako thowea. Ila ithani nguku cia matumbi kana ithani nguku cia nama. Na pia no betha bena kienyeji mash. Na pia nguku ino ocio wayo ingi ne kana ona leu locally available tomato masukuma ombemba ni yesa mubya mubulani uzo amaleu ozo no sikata no siele ozo lakini ti lazima noti ndo mwana ela nguko ya kizungu lazima umenenga lewa kikata wako tawe ndukani ti lazima nguko ino withie ni wekata no amethia maleu sima ko we no uthi ko we etha we no kwati na ndo kethote no kwati owasu yange mbemba ndoko na ino ndo tuna siseme ke bathokanyo tuna siseme kuithia nguko cia kienyeji improved kienyeji na tuna ndo kuithia nguko cia grade iko to bathokanisia pe ano ma kuithia nguko cia grade na pe ino cia tutambe nguko ino cia matumbe pe leula specific toilet kuinenga nikenda production yongale kintu jambe nguku hivi sana cia matumbe nibetha hapa na booster ya nguku kule cha matumbe isionekana katika agrovet cia ndukani na leu booster ino obulana sana leu aichao wa nguku ila cia kucia matumbe sikikata siolecha na nditamba kolwa etho mundu ne kwenda kwa cia mbruda nitizi nzamba imwe ile na nguku itano nikana wakija na matumbe ama kuwa mina ko cia ne matumbe mechao me quality le ne kwenda kana onda ne matumbe makine kwa au kila nguku itano wina sio etha ndo kutuka mbrida wailda kuinenga na nzambe yemwe na sio ithiwe no uwezo wa kuinenga ende leu mubulane na madini ama kuongelela ona ndokolo ni calcium pia itha necessary kuongelela calcium katika leu sio wa nguku nikana wise kwithia ila nguku no then lena koya ni akonenga production na matumbe nesa na teka statistics yo nguku ino ni twa na kuonenga matumbe kila muthenya eleketi etumbe for the next 3 months kana mijina mona mi 3 na kona masafu mangu kono methiri nesa mi 3 iko nenga matumbe azu after mi 3 niweza amba kwekala kalungu kange kethe wanota dormancy ya muthemba dormancy stage ne bala ya titani ole cha matumbe nende after 2 kana 3 weeks sumu ile kana sumu 3 ndwethia ngosi nyamba kwekata nyamba kula cha matumbe nge ino yese na kubwekea yese kula cha matumbe ape bandu bika ukasitha matumbe ni mathela yundole cha aye ebika you know what tamuemi utono tizo kasya nguku ino yakwa ni koyie na yiro ni koyie ni ngwendenge ekane ni gata ni methosi na yimo no yi ila wethi amwe matona kuthosya tasia na makoma hotel ni lama nene kana local kama kutajao kutango kwesuku etha no igata takome dispose na sio nguku ino cia broilers kana ino cia nama pe mwethili kibathukani sithana ino cia kulecha matumbe ukasetha pe leule inenga wana kana pe mwethili tofauti nguku cia nama ye inenga wa broilers mash cia mino bije mi 3 inenga broilers mash na mbe urabira mena broilers mash pe na la broiler finish no ngwatia eno atuma iye kana manesa na ye theno letula mwe wa ile esu ni utambeta kutaka na utambeta kota ni kana tutuka na meta with ina chao ina kilo nzio na muno thusoka wa broiler with awe 3 months wana abira mi 3 niko thanga kwetha sokoni itena kwa musio kana ile wa sokoni kuni kuma matumbi asu kuma kazuka alikwa then mi 3 no twanza kumetwa sokoni kwa itina mi 3 ngukusia daita kutwa sokoni na yune nda tunene ndo bundi po amingi mabalokete ndini wa kusia mawo na kuithia yune twambo sese ndo itumika kwa musi ndonga na kilumana sindu cia muthembosu sio ki weta mutaalamu sindu sinitetha cia ngukuni sindu isu no itethia kana ikale ya kutethia ata nundu kendo jambe wala wana munda weta kendo ekia kendo wonie na wana itata kendo atatio kendo ekie lakini nitaza cia ojiti lakini utamia kwa cia katika uimi twazia twendo tukeno matukwaya wethe wena baita wethe we ni kutumia machine ndio kumko na katika wemuzu tuna machine sio sio beliwa ngoko ndikataza kwenda na kama wemuzu na sio beliwa ngoko ciake kwa wila wasa kuona mundu muimi ndatumia ile ndawasia ciake izo cieta keluma niguo ni nona onange na wa macia ndau no ndu mwana ibinda jela ya tene
ando mazasia ne siasia na mbingi labda kaka mwe kakatwika ndakatali kaka katwika keke yuko kuvikiuni la wetha kubatisha kobe o specific sendo sito na kuita yungo lingana nakwa nangaeleza okolwa izi nila we gwa kotarethia na watake ndo na capsules ona yapo yacha na nengi ngoko yakwa capsules na yekata yapo yuki uni kinondeza kweza kwa tabia mundu atume mundu itawaiza capsules ndawa ya ndo ndo menenga ngoko na ndwizi ya bulana na system ya ngoko itwa kumya chao na muno alamendo kona uimi wa commercial nono nyinasia aingiala ngwenda kuthoko manamo ni mundu loko ndo kona commercial kana ulo ni kona wethi wa ngoko wa utandithia wiza kwitha ndo na kwika record ya mwaka kaja mwako kana mwe yongo hadi zilingi 5 mwe modeli na kwa ngilio komi yuma safu mamo themba tozu na yatha ndio commercial way kana nzia ya utandithia tito na kwasia Muimi o atume zia inge mbadala sia kwikata sia kwithia ngoko nzanza ni zitha asipo na ndita ngoko ya kwithia ngoko ngoko ino nene kama sini sanzawa ni sanzawa sana na kwa ya Newcastle owe Newcastle witango kwa wingi na wana mina kuwana ndo gwendo amekwaze ngoko cia wa maketa ako thinza ibinde yula wana wazicha ithi katomwe ne ngoko wingi na wana ngoko cia tome binde yu kana leula ngimila muwite kana muzela muwite na mweke asu bosu mwana mweza wesete kabando ngoko isu cia sako kutoma la musele ne chaingana kwa ndo za kwithia no mana kuthambia moko nduthi ndo thokwana nduthamba moko na ndwitha yubaike ndo negata ona tethia pepi ndo wewe okay wa Muimi aisiepe okie musimu wao fulani watu tongo kusio ndesi athala wese da muno ula utona kwetha weta kendo chine wewe ula witha usumbwa muno na kwa no swa wa Newcastle ni wewe wa mundu na ngoko yana na ciondo ni fiti wese athala na ndina nzika ndiko tabia mwethukesia thondo zo zanza ngoko siaku ibindela ya ilete waetela cia wa ni ciokwa na ciegwa muno bicho Yesu tisiri no uite ngoko bandu bo ulilo thenza na yawa no umite kabo tungelela nduna zo thenza ngoko nduna zo sanza ngoko wetela yeso wa yawa be ndo no umite kabo ya 50-50 no boy kana kale obo lakini muno kugwa kwetha kwemetoke ando mako kyangalama nuno wemi wengalama na etha no lazima tekabika status ya agribusiness kana kilimo cha utandethia no mupaka tugethia tako na kala kindu chonde kwanza la ilete na kige ni very sensitive ndo kitu michake ni no ukaka kona contract farming ukona na mundu inotel lobi akakwia nienda ukambeta ya ngoko 50 kala mwenye niwe nweka nesa ndwika effort bosa atusi 50 kuma kwa farm tech ni muhimu muno pyo wati anizinzanzo ndo bailete ni muhimu na iziti kintu cha kubahatisha wewe bena thina wide to consult etha ndeto kunenga takafika ilangu ku ya wana yakwe twaliro me dispose yata kintu jambe nguku yesu pena nzile sitoma me dispose agino na maija John kwa John no ata muke muthogu ndo ne kwambia kwa ya bubu jambe nguku yesu ne kwa bebya ngine kathela bakama bende pikila kene zonza kathela ikathela byo sinyo nzela nzio elengi ne kwenza email ku nguku yesu kameja bau ukakisha kana na wa mekata na ile bato ndakana ona linga ne thangwa nailo nika naweza kwethia ona la ngozele na kubula bulanga tine zo bikia kubula bulanga na tine zo bikia kata kwa myombola pengala iko atangu kumuno kesi da yusu ne ngala nima ngala mbinge pyo sieta onecho no itono siwata ngala kwa pande wakwa tundi tusamutu thatwe muno kitone na kwinda wa mbinge ona kathi angrovet no kule mebaye mingi na pe tutalutu thatwe kukumetho mabinda maingi na so tutambeto zipikwa totaliwe pendo nona maiki ya mutamata pa kwika tengala ino chino no yithaki kithuku isinonze ile imwe cia tene na kwa cia tumeka ibinda ya tene ne wangu atia na yu oimi o twina uo wekeka na myaka andu na maitha ngoko kona tene tini ni mekwambia kwethia ngoko na pe ndula andu amaita ngoko kwa hiyo ndio natokeke o munthio pe koi na no thiko thikwa mundu mwe no sawa wa wandetema wa thikwa mundu mwe ugitwe ni sawa ndite no poa kwa hiyo thano kwekea wa thikwa mundu mwe no ndetema kana na corona wa thikwa mundu mwe no poa enda baina thina boro bo wetha na uima mwe lakini uima wa mifugo yako ni kindu ke maana ndukakona nzia cia kubatithia nacio nda sindu icio nthe wona si tho asipo ni si tho asi na nzia cia kusia
na kendo jambe no makwazia sindu imwe itukwata katika ndeja yitu binge choka na nakeko ona mauma ingi meka na nakeko na hizo kidumona ndo lama nenga na insurance ya nguku kindu jambe kana ng'ombe kana whatever wethi waku makwe ya hakikisha kana bena uthe wala wenite ai mundu eotea we au tumia akili yaku neka no musobeze mbesa au tumia akili yaku nata yoko kwa nomba yaku ile kwa yende nunu wezi kikoni kitona kweto wo kwa wana maondo mengi wana maili kata ndete zito malika ndo carelessness insurance di manenga mbesi ya mana kana nunu limezi we watu menzi ino neno pa maondo nime odinesa na yunu wenu kia may take opportunities ya yosu waku meke hata moke mako ne biasala ona tonle kwa binda tekasoma about entrepreneurship na ko take opportunity kila kio ando meokea waiza wana kila ando meokea waile loketa oketa biasala na ilango ko itha no kona ngo ya kwiyumia kemia itha na thinamo kemia kiki muno unu itha ari dalili ya wanyo kaso na no to pe ndo to na kana yukumabu yukumabu na buni wo kiruna amina kwasia etha no amina kosa wemi wangu ko biashara waile ko take kila kindu chonde kwebinda la yaleta waile kwa bundate kila kindu chonde ukakicha kila kindu chonde ni chati chanene etha ni maondo manzanzo etha ni maondo mandawa etha no ko sika diwomin akole mange ka diwomin na sindu zonde se da sicha na diwomin ni kemake tuma ona production kana osedi wangu kosi yako kana onole tu wangu kosi yako witha wicha wende nondo juju kila ngo ya kusia ya kingine chana ngani tumenyoa toto tumedudu toto matokeo make wekwata sina kilo mbailu na ona hii product yazo yonde pe ndo to nyama kana ngo ya kwi ni kuthino ni menyo yokyo bina na nito kutumira zasia itina wa mei thandatu kana itina wa ebinda fulani mokolema no ile ko dibo ngoko si yake nimbeke yake wa munuka yake kana nike uone wiki yake uone dibo minzika wake uone pe ngoko isa wako the ya metho wona mabuya to malindikite ukana ta mena kitu ta mena thina witha akiucha nina ina thina osu na mokolema omwe onai galeko sia kalungu na ila na ndie une thia ngoko si yake kwele sivingikite metho na wethia kwa no na kwatwa ni challenge kwa nako ni simu kambunene na natavua osuno weta wa no ozweta wa salmola na wata kolindeka metho na natavua ndawa yawo na mukulema osuna na mwandikia no kuita ni boa nundo gwela tindesio sio kabweti na wasumwa ile ino ni ngoko siake siendelee nesa pema uwangi mathina senguko muno mawela mathina cia nguko nitamino mawetea lakini maingela makwata nguko moka nundo wa kwema kuosa atoila cia ilete ibinda ila ya ilete twimina byo tutono manthe ya nguko situ market ata pendo mai maana ukese mo kya kwema nundo maise methio tapa tutono manthe ya nguko situ market ata kendo jambe nyene niki ya market nene ithie kwa ithie ene kiuni kendo jambe ithie kwa ithie ene ata ila katika kwata ibinda kanela ngakwata ibinda nganena opportunities 15 cia ngoko na katika opportunities 15 cia ngoko i market nimwe kwa twelese briefly lo market tonyo mekwata okay kendo chambe market ya ngoko kwata ni lazima mundu akambozia sindo itatu na ningo nena kwake songo sisu itatu quality quantity na consistency sita wa 3Q ando aingi ala metha me na mahoteli manene mahoteli metha me soko ne ngoko ni metha ma yenda mundu mena uhakika twaenda nguku yana yemwe nitokwata kwako lakini ojuti wina nguku ngili umwe na nisio ndese asionekana ndese amwika umwe ndina soko wina yo nono yu mundu ne wene ni wangu kwithio ndhe na unia na kwata ateja ndikoza chao ndikoza nguku kwelele kwitha itie kwithitia ni usiote kasia kendo chambe ambesi ngoko siaku na mutalatala ngoko yakwisa kwitha wina yangwa yumwe ya ile ya itatu na ngwatia ibu na mbolika consistency quality improved kienyeji kana kienyeji cha kawaida na ngwatia quantity ngoko 50 kwa ugethia na mundu lo sokone bika mundana kwaku sija ethia kweli ine ngoko za mwe yumwe sija ona idini za mwe ile sija ona idini za mwe itatu yu mundu ona yonga mana kuna ndakuya kamale kaka kwambie hata kanena aketha ena uhakika kwa muzembi nukukwata ngoko 50 kala mwai kwa mutizo nukukwata ngoko 20 kala mwai kuona ndola mathuku mazo kwa ilobi ona we mwene nurona kuyima alu jabalawi wako nawe miwanzela za ile soko niwe kumanda tiwe we manda soko
ni lazima tuko na Muimi kwanza na isoko mwene kwikata ikumanda niki wina kila soko ni kwenda tweke ndikita market demand kana market requirement nisa ni muvya muno ndona na itu na tukamanda muthonyonge wicithia ni twanene ya maundu asuma Muimi kana wicithia museise ni watetheka muno mwathoja muno na indi mundu museise ni muvya muno ndo useise kilungu kicha Wasya wa Muimi va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nyine ta wa Steven Mwema ni kuendea useise mwelu wa ilungula siati Wasya wa Muimi.